ubani induna yala ubani induna yala kunokubanga uyabanga kuney'nduna ey'mbili le site yakwabani lena esime kuyo yakwandaba yebo uyiphi induna eyabeka abakwandaba la sowakhothama kodwa singaphikisana mina ngikhuluma ngomuntu owabeka le site umphakathi lo wemphakathi yenene ngani kuyahlonishwa lawo namfana uyazwana kuyahlonishwa la kuyahlonishwa la uyazwa akusikho lapha enidelela khona uthisha la ngizokhipha imvubu ngikuxebule ngemvubu bafowethu le site yabekwa bakwamdletshe le yabekwa induna umdletshe ngithi umphakathi lo khona la uyazi ukuthi le site yakwamdletshe yakwandaba sorry njalo nonke nomphakathi niyazi kukwandaba la umuzi noma kwakuyisitolo kuphela kwakuyisitolo lokhu kwathi inhlonje esakwandaba lesi sitolo okay kodwa yona yakwandaba finish mphathi wami banqaba ngaliphi pho laba bantu ukuphuma esitolo sakini hayi bathi nje abayindawo ngaliphi ngesizathu sokuthi nje ilicense yabo le elapha ngaphakathi ayibizi bona okokuqala biza uba ibiza umuntu ontombazane nje wenzeka kanjani mhlonishwa ngicela iqiniso lodwa kuphela ngicela nje kulethe sikhulumayo ngicela iqiniso lodwa ngoba noma ngabe amaphutha bengakini sizokulungisa so ngicela iqiniso lodwa lo melithi kheqe phambi kwabantu ngoba ufakazi bethu lapha bese siyalungisa uma kukuthi khona iphutha laba ngakunini uma kukhona intombazane eke yabaqoma laba yakini nilikhulume lelo qiniso lelo ngoba isikhathi esiningi laba bantu ubathola begoloza kanje kunentombazane isuke iphakathi kuleyo nto leyo shonelini nje kwafikayo omunye wase-Ethiopia wafika waqonwa la qonywa intombazane yakwabantu kodwa khona umphumi singayibali-ke kakhulu kodwa khona yakwaqonwa kwaqonywa waseke enzila izingino nobabundaba ngeshwa-ke washona ngenxa yokuthi-ke ubaba lo wayipholisa kudala-ke se-PS kakhulu lo ntombazane lo owaqoma lo mu-Ethiopian wabe sesebenzisa ithuba nje ukuthi uyabona ukuthi lo usegugile wavele wa-aplya la nge-ID yakhe then kwabe sekubuye kuhlalwa phansi-ke sekulungiswa leyo nto kwathi unikezwa-ke unikezwa 5 years after 5 years phuma intombazane untombazane ubani wayemnika u5 years endaweni yomuntu enza ubugebengu uye wayeyinika phela ngoba yayingasarenyiwanga phela i-contract wanele ukubona ukuthi umkhulu lona usehlala yedwa kusetshenzwa nonke nisebenza kude nonke ney'hlobo zenu usebenza kude abanye baba banali alright so senifuna ukuyilungisa-ke manje sifuna ukuyilungisa okay so ngasemasayidini leni ngasesayidini leni akuphi amaphutheni phutha-ke yileli lokuthi uma sekufika-ke manje-ke laba-ke laba bagoloza nendawo senze iphutha lokuthi senze isivumelwano nabo esibhalwe phansi thina uyabona-ke besiphelelwa nini besiphelelwa uJune 1 kulo nyaka 2006 kulapho-ke laba bathi-ke khona basayindawo khona so zonke lezi ikhathi niyabuya niyabatshela ukuthi amadoda sesiyayidinga indawo bathi abayindawo sibuyise emaphoyiseni athina amaphoyisa athi asithathe ummeli okay no akuyona i-civil matter leyo sambeni siyakhona sanibona madoda balekile sanibona cha phela sosibulala lesi sitolo makukuthi akafuni kulokhosi sanibona madoda velani la ngicela ukuthi lento yabona lento njengoba isingelwe yini okokuqala ngizocela ukuthi kube nenhlonipho nani nabanikazi enizolwe lesitolo ayikho into enizoqhubeka nayo niyenze singaqedanga ukulungisa lolu daba so ngicela leyo nhlonipho leyo okay so uma ebaleka ashone ngakuphi uphume ngemoto ahamba cha uhambe ngeenyawo esivalile isitolo lokho esivalile kusukela ekuseni isitolo usivula manje wasala ne-security lakho senibashela ama-security nale kade lilapha elokwanele security alisekho-ke manje
selibalekile. Ngeke wangena lapha nje badisappear. Bavele bathi ngiyathatha esashona. Kodwa lo dayisayo ngamsho ukhona la uhambe ngaphambi. ngeenyawo, uhambe ngeenyawo washona le. Wase Ethiopia. Uhambe wayesala kuphi? Uhambe ngeenyawo washona le. Usala kuphi? Ulala ngaphakathi. So wenze ucela obani abangakwazi ukulekelela ubhuti lo nosisi and futhi ngicela ningathukutheli sisi ngicela ungathukutheli uma ukuthi uyathukuthela uhlale ekhaya ngoba lokhu kungalungiseka ngomoya omuhle ngiyakubona manje ukuthi uyadinga ukuthukuthela ungathukutheli Yebo. hayi son first yeah ngicela ukulindela na